Ngile ngube emhlophe ningakabhabhadiswa kufuneka qala ubhabhadiswe uvume kumfundisi ukubhabhadisa ukuthi wena uloku naloku bese kucelela kulamanzi akufake konke lamanzi ucela ukuthi akugeze konke lokho kade kuyikona uvuka usumusha amen ngoba ungabhabhadisiwe waqhubeka lengubo kuzovuka indoda phansi kwale ngubo ayikholwa bese uphuzwa ngapha esontweni nangapha saphela wena niyazi nokwenza uhlali phala esontweni lento kaShembe wathi uShembe ngeke iphele zophela zonke into emhlabeni kodwa yona ngiyiphele isikhathi sokami emhlabeni saziwe kuyenzeka wone kubeka nowona nje bese sifika lesikhathi ukuthi ugoduke uhambe umanikiniki ithina-ke sifanele manje sikuhlambulule ngoba ngikhona la emhlabeni ngiphatheke kabi-ke uma ngibona umuntu ona phambi kwami silungise indlela sisela emhlabeni ngoba sasuke emakhaya la sizolungisa indlela zethu namhlanje uhlala ngaphezu kwabantu ethi ungamhlanipheli uShembe hlaniphani njengamajuba nibe mnene iwona engizowabeka ukuthi makhosi babhekene eduze abafundisi angithandi ngoShembe mina angisho bafundisi ukuthi khona engikwenzayo cha kodwa nje ngifuna nazi ukuthi amakhosi nami kwashixoza lathi sinijongele eduze sinijongile lesihlale ngihlezi kuso uShembe wasiprofita kudala wathi ngazi la ukhandwa khona babe khona abanye abafundisi njengomfundisi uHlatshwayo sidame sikhumbuzana ukuthi uShembe wayikhuluma nelento nansi siyenzeka kwangethusa ukuthi phela isilo sizele amadodana asibaningi kodwa uShembe wayibona inkanyezi phezu kwami wathi nansi inkosi yamaZulu yakusasa mina besile ngakho-ke ingakho ngithi ngicela bakwethu sibambisane kubaba njengoba nami ngiseduze kwakhe kusekhaya kimi mina wena